di partikianon oras pa diha muna todong nami nyaro di partikianon Uy marani ka utulat Mau lihat matulang na bunso, ala nung maripasahat kami sa buwan namin, jalan nung maripakat kasamu, jadi dulu mengita, baru hula yung udul. Parang yang udul, alay kami nang. Udul, mana? Apa gak sih? Kita besok, udul masuk. Tulang itu tuh masuk ada. Mau lihat mariduhan tak horas mah dihamu, raja ni hula nami, raja isinaputar sudah jauhan. Horas itu kita. Bisa duduknya keluarga besar sudah sabungan alam dari kamera kamu duduk rajani udah tulang nami malau sok ni raja kawan sabungan Gabi anak kami tulang semua anak pang mengajualo jalan ngajuk pang didikin berpikiran tulang wujud naik bukan dulu bukan adegan bukan tahu di dulu tersadari alani mangana di mahmud wujud asaro kami manobaham butiba Gabi dungara di kami nasoni mani hamna hula nami malau tulungai malau nasoni ada di kawasan nami di partikianon mulut kalkai bisa kurang dan sutun nama jalo anon imasi gorboni raja di mamuri dokter uli mai tersidi hamna salutna iba tulang nami hula nami nasoni ada di kawasan sebut ya nih Gabi mau lihat tema di Nuhata, mau lihat tema di pertemuan nauli apa di dalam sadari. Ison rohami marga pancaitan, pamurununga di hamu raja ni hula nami sinabuta sinai sabungan. Rohami mabuan si pangano, turun di si pangano. Laho mamuhay na ringgan. Sinua bulu manas, sinua madudu patuduro, baik na moras. madudu. Iso dubokkan si pangaono, soalnya si dua maruang nami. Si Didi main nasi lupa, bodang ma pengarahun na. Turun sope na buhay terpatu pahami. Dinamu raja ni hula nami. Amat tali batama na manggohi pasu-pasuna. Madudu. Saat disuruh satu botiak to hodi rodang di bulan. Nung asak sopanu ngau mamuhay ulo to sa dayo. Liring may tamang ulo, jala tokong mau daw tao, dira mo di Tuhan. Madudu. Acara ma ulo. Oras pa ito tutup. Mas pakai kemana kita? Terjuluk asano, kau dapat tupas somon na tas pakali. Jurok. Di rumah sepak, ano may tulang? Iyo, dulu mas pangalan may dapat. Pasahapon ni Bapa, duhot o Mama, tuhok. Asa marupa, nauli marupa na degat, tujulon na rin tupahon niya mata na matua di bata. Isa na rin, laborhat maho, boru, mamuka, buta, alani, lastor hanami paborhat toko boru. Agi mamarito tangyang nami, sahak makanauli, dari rumah tangga na degat ko, malomaho, marsimadua. Dahil ma, Bapak.
Mani huruf dengan saya na dulu. Hindi nakatengok. Nakatengok. Pumulong mo. Sama-sama. Iyo. Oma ni. Ito dapat ni kiropan na. Luar biasa doon. Iya. Jadi soal hatay naman ko, meron namin diyan mga guru namin sa sititik masih gopa para pangaraw na. Isa sa dia pinabuhi patu bahagi. Soal pama di manugo ni Arion. Lilas pero hapon na nararamdaman ng guru namin. Terus ya. Madududitan ang rawat tubuh. Jadi nasa masukan anak kita martani yang mahilang dari jauh dari bata amanami nautan dahami di bagasan gonenak Tuhan Yesus Kristus nonton di parbadiai di manubuk ni Aryo di parnakok ni matanya Aryo. Boleh ate mak jadi soni nama. Iyo to. Boleh ate mak lasro hanami di hamuna guru nami. Sa tagor gajo sa tokin. Sa tabi to hamuna sa Golgota ulilas marohan ng guru nami. Grabe jangan horas. Lasoni ma di ulah-ulah nami di hamuna Nomor tubuh. malau. Pagkaranda nami tura ulah-ulah nami malau. Tunggu. Yang ng guru nami. Iba tutu nung las rohat tangak kinin di buah kamu si panganon na dabo di mana hubas olio kami agiat matutu si pamor nas may tudagit si panyak holi-holi may sepalo mangipulu las si pasidak panay di may di hamuna rajanya mang guru nami ima si panganon na binua muna tu bagas nami asa hono pasawon hatali na matuay asa bagot na marhato man dia ganda di rubian horas mahami na mga ato tuta bena ba di hamuna na mga alia Madudog. Lasaw lima mang guru diulog niya kaulo ta tuji ba hitamo sa nangalaka. Mau ni ate mati hamu. Ano na terbuta pa sa ato fotografer mga kurhon ko ni takyan ko pa siya kami. Upasa pa tikaw mo sa to mga guru. Lubot kami. Mauli ate matulak na burju. Nung matutusahat kami tugagas ni hula-hulay raja sinabutar manangputar raja sila isabungan. Di bagasan hay pasok do las neroa. Alani nung pernatapak kita tulang. Jalan nung masipangan kita nabinuan nami tangian nami may ito amatan naman dua di bata sungatan si dua-dua madong orang nami si titik may nasigumpa kulang-kulang pangarahun na otik susadia tulang nabinuan nami amata di bata namang gohi paso-paso He matutu. Hatan si pangano sinungon tulang na burju naong tangatay di hari-hari ng salto ima na mamuhay na uli mamuhay na denggan Ulaot ta apalagi bagas sadaryo. Sinua bulu binayan alas, sinua pertuturon binayan na horas. Alang tulang na burju, naing ro mahami tulang. Laho mani sehamu, laho pasangapamu. Diwo kami do shopping gak panugu. Alani do harap rohanami. Tulus maruhamu tulang. Ala tugun nami mana naik parumay na pertikeno. Asabui tua aduban nami asa ima urut mahita laho majalo pasu-pasu siat tuhatta. Ima pinta-pinta nami orang na burju partikiano. Sino po di mami tulang? Tu di partikenon ima na naik mangiring ima mabuat baru do anak di huli hita di bagas dorong di wata lawa macam pas-pasu di partikenon itu mau untuk semuanya nama ima duduknya kau lota ulilas paruhanami dotong mahita hita par baru iki di sinilah Marisiwa koraspir do debat sirata bulu do adong iso rupiah dalam mata so pinta-pinta nami ma somata na berdua di wata agian madudu marhiti nama lugu anay parmanay partikiano siya julu ulay tu una may gawi panakukot parik ni natutuwa na judo pulong para kabajitan ima nanay parmanay nami agian madudu parangnya mata berdua di wata asa dimasuk-masuk parumatan kawan sila mulai dengan mulai partikiano di dongani ma atau sudah siap berulana kajai sinabutan
Tuh saya sering. Alani binasamo saat disuruh rumah satu buktian. Beri main dalam mulu. Totoma di rumah hubungan pada saat itu. Kau buka sinau itu toh. Iyo kalau juga menunggu. Iyo. Kalau kata aku bakar. Nah. Mau lihat ya ma di toko parando putar ada silai sabungan. Sinabutar silalahi. Masalah seru anami yang baru. Di partikeno di pasar tamu tutu di son. Lima tiga pas noh di ujulana. Aku epir dohot. Na pura rata agi apa tutu. Pati nangi berbeda ke apa tanah tua di bata sama kabasu basu na dihinta taruh mau bisa kap di nama buhay daul buhay na kita. Kalau kami di son ima songon rigid sitio suara agi apa tong hita nama muka pada tutu lola sabali teng matong bagabe teng dalu arita to gabe mau hita nama hula boru masih paulo luan huta rohani maon las parohanami songon ima partikiron basatai madu hamuna saluta. Mengidu tong bahasa tong itu berjabur saya berjabur darana di mana roh dijabur keselilingon dia lain nami jangan di bagana asal alas ruamu gitu ambil aja satu kasih satu ya siap udah Mau lihat itu apa juga? Nah, kayu satu kamu nama jaga keselimo. mas ada tuh sakti bahasa ada Pas arumi ya kamu. bila suara tak Oh. nama jauh sama di bulu merah mas ada mak ini lagi situ terus deh nah emak itu kemarin mak amat yang mau kiri oh supaya kita benar Oh. Pengantin. Ya. Oke. Tubuhmu mah tujuh dong. Iya. Oke. selamat jalan mak guru Iya. betul-betul mau masih berdua Ini kan mau sih baru permission no. Jadi nggak tukar bunga sih. Nah, kembali Mam Rumah tulus nego.
pasang ni ama dot anak dot tunti parbadia amin. Mulai ate pasal teruan kami todo panggung oleh Tuhan. Ya asi dot tinggal di pasar. Boydo kami marai pasal di tikion. Tuhan nabasa ison kami makungu keluarga beranak keluarga parpuru. Mangiru hani gamos todo panggung Tuhan. Yang membuat anak dot buru ni udah tu bagas di jeruk. Yang majalo tamas-masuk perbugason maghide-hide na kosong. Leong magugur hai pason dor rohadame. Jului jala iring-iring lakan nami di perjalanan. Sosongoni dulan nami sadari tuan. Ulan pasar tonadat. Oh mana jerjeng di tonga-tonga ni ulan nami. Pasu-pasu ulan nami asa berjalan tinggal di bagas hai pason. Dor las ni roha. Pasuk-pasuk neng semasa untuk Tuhan ini. Mulai tema Tuhan di bagasan gor ni anakmu Yesus Kristus martamian kami. Amin.